On has Adom TV for 4 party no yede som wo Nyankopon ya Adom a Easter Monday 1st April enti share Joy FM fidwam ha ya ye car park ha Adam no presenter say nyina bebe baabi ni apake ye car sisi ye ja car park na mama ka kire se car park no eso ye mienu kura enti se mo babro so aye wa car park next for ho ye be ye fufuo party next enti enka se nipa na bebra na ye nya baabi nyina bra wate mombra na dia ni jene se mo ye kuo mo ya sorry bi kra na e bia youth ring am wom se ye assemblies for no se missionary for na mpese mo bo se SCA for na mpese mo bo gagae mo nkeka mo homom na mombra men's ministry action mo na mpese mo ba mombra women's ministry mo pese mo ba mombra se mo ye kifit club se mo ye ekua se party bi kra na mo join na amesrew mo nse mo t-shirt fe na mombra ba pese o ye ekuo na pese o join na number no ene that screen this so no obetumi afrey what is 0248 wo frɛ no na eja ho ba be kan ye ho wa ha se na emom kai se mo ba mbo se mo t-shirt fe mo ba ne ama mo stand ama mo tent na mo tena se aduane no ane nso ebe koso na aboso kan chop ba wo mu kura ye mu Adom special chop ba e kura ye mu be kan hwe chop ba ka ho bi koko ase chop ba ka ho asanka mu chop ba Quintos granite paste one na ma ye nkate ya papa ya ede Yopo Clean Company Limited wo mu kura ye mu ena King Jabs washing stations wo mu so e kura ye mu na di fufuo party ye de esomo me se da na me bon kwan nti so also da no chewa ba bra be di fie kwan papa bi me mira ye ready he me nwa ye krado me bibia ye krado be di wura kwan fie die pa e wo Joy FM ha de o hia ni asanka o ba fo asanka bra na ye mo aduane ni ebuso ye nkodi nkomo eno nso abo pepepe die na se me ko give us ho na ya twetwe nkomo give us no ma ye nuo mu wonsuo e wo soro mama ye de die hu ni ene me hu se clean care products e na aba ya wasane lai wa ha na odifo nso aye krado odifo mache Ababa pacho mejoso na empombo kode nyame adom ho ye o ye de Nyankopon ase Dr. Solomon Kwabia dawro ma ye ahunidie de mom ye fa ne kwa eni ye nkomo e de me pepa no aba se we ye give us rose we na rose ha nya ni fita no aso ni sinia ma na ase ni blue no ena we ye multipurpose cleaner me si adwuma no ni mutu ena we ye WC cleaner na aka what ene Dr. Solomon Kwabia okay you know antiseptic aka antiseptic no na me de bana so e bia na akodoso dodo na next time ya fabra ne nkani nyina ho asem kakra obu a na ne ehu a odim se bi wodwa so ka che Dr. Solomon Kwa bisu so won fam adwuma because ade no makata mani kura me hu se we ye we ntini area ansha ambassadorial position je se wo lie na ye ni nkomo ye hwe ene ma papa yi e ma hunidie hu nsam etina brane ya give us modi abedwa so no ye ni ho nkomo all right me ni aba medase na machia Ghana for we ase afane nyane wo mo hwe na no pe niam yegu ha nyina no ho ben se omo share all African games na ase me share da ko sentence no dodo na mi ra washroom ho na agime tata se enipa ba be hye ho ma enipa ba use washroom no thank you enti ade bi etufu se we be event center we be asori dan kese enipa gum niema say ye mosque ni titro ya mo yi kura mo yi nipa do do ewura enu an won mu de ede ade ejuma akora no abi na edidi juma so mu reception de say mi ra hon ma na say wajimeta nti de sani ma hyehyɛ ne na no nti ye be kɔ ne sa enti ma me mfa WC cleaner no emfa nhya ase won say ne atie ya sele no kama enti u kɔtɔ na afede obie so a na wate we no na afede wo de aye adwuma ubie so a emu no ye blue na say substance na wo mu no emu no ye blue na obeka sa adenti na give us WC cleaner ene wo hia eden ne yesonko wo ho enam nimdia ni suehu na Dr. Solomon Kwabia nyanti no ye de ne efre no eye disinfectant e de asom na disinfectant no bebi say ye den eno na ebo ma emu ankumankum a ye mfa ye ni ehu wo fam esan say ne yedika ye ken mo ho no mo aso dem ho mosque ho ufie ho wo dem ho no no wo pia bonten wakwa nanti baabia say ya techemu say ya niemu baabia akwa nanti bia no umpa boa na fefa fane ma hodododo na ene odi ababawura ufie ho odi abawura wo office ho unnim aboako a ewo na asesa abre no enti no unya WC cleaner na odi kogu eye WC no mu no eno na ebo ama emu ankumankuma bi ewo
WC no mu a wonfa wani enhu no enu na ekokunkun ni nyina no obo se nansen se na betumi aboa ema infections ahodo ye betumi etu ase enti no enu na WC cleaner a efi Givers Clean Care product aka che no enu na wo hia na we no eboa omo ma eku amankumankum a wo WC no mu no enti ni abeya ne se waye obi bie anaju de suom na wo kwa den akwakwakwa no na se wo hwe kakra na wo de egu eye WC enumu owi a wo de kata so na no ma me formula baako se wo hwe we na wo de antiseptic no kakra na se wo de awo no owi akata so ade achi a wo de ne yansa of brush na wo de fafa eye WC no ana se toilet seat na no a owi a flash ade ba kwa na nkrofo adwere nkoho ye onse toilet seat no tokro bi da esoro ne sei no so wan si brush ni tirase na wan mat septic ni bia nkoho nwurawura wa sure ada mi hwie bigu hodo mo ameye efia mi yipie ram se oh ye ne ba ne adwuma de bia wo flash no eno ene ye kofa sa feeling kan ni nyina ne de ehye hodo mo enti Givers WC cleaner eno na se wunya ebetumi aboa na o toilet seat na wo say bia wo na wo fie de na mom no ma ho ukunu ene wo mo maka empo unya ho e ma ne ba ho e so ma ye de edini na se fie mpo ni dia na se public toilet na se public WC as ahodo ne de we ya na mo ye de mo kache Dr. Solomon Kwabise antiseptic ro mo nye bi spray ma ye de beto ye bag mu tu wura ba bi sa no a no wa spray so kura sa na watena so wadaro ma wat ye guso ye hu enti no we na ye Givers WC cleaner boa ye ema ye WC sa ahodo na afere ye toilet seat ahodo nyina mu no emu edini na won se obedience ho na bia aba poto bibra na sa awe na ache no de bia oso mi kwosesa me toilet seat da bi enye sesa na akwasa no o sesa na mpredu na we nya akande papa no amfa ninini na sa wantumi amfa ansiesie na ene ye den asa ne ye nkane no sa na foforo no so ne de ebetumi aye ntini we ene ye Givers WC cleaner eno ene betumi aboa wo na we so ene ye Givers multi-purpose cleaner na Givers multi-purpose cleaner no na djuma odie no edoso ye de cleaning tiles ahodo rubber carpet na afi de terrazos ahodo a ewo ye mfie enwuma mu ye banking halls ahodo sukus ahodo mu no eno ene edidi na nsempo de washing bay fo na ma ehun so wo mo age de atom ene ukọ bebi omu ehoro cars ahodo na car carpet ahodo no eno a eno mu di so a na we was sweet scented smell the triple S no ena betumi empampan ebeja ewo edem ho empampan ebeja no okechi ho no enti na nsen utawura womo ton costos ahodo ena afere butchering shops ahodo ni nyina na womo ni ho agrokra wonse obewura baby na once na bebre hwi sa da bi unya Givers multi-purpose cleaner na eno na ebe den ebetumi aboa wo ma o tiles na are na ache o tiles na asa de bia mo be so ensu na eni edum no pepa cho ebe ma ehan bi etumi ato dem ho ebe ma o tiles no eni ate ama na kama ama na fefefe pa ama na se sini dada se ne etie no eden okokoto eno nti we ene ye Givers multi-purpose cleaner bomode na kotobi eye o tiles ahodo o terrazos na afi do rubber carpet nyina etumi aboa na ne nyina mu no se bia wedi anwa bi wedi nkwan bi ma na asofam a ebe pepa no e ma na yi se finish astens ni kama pa na wa hwefi a otimu na o motofo na so mo from di agro ofam na emuamu ya meken eye emuankumankuma microbiome a umfa wani ehu enu betumi aden aboa e ma ne nyina ekunkun ne nyina ma eye ahundie pa ene efam hon motie no etumi aden afa ne ntuma pa e de friend to Givers multi-purpose cleaner after the wow de nini we e de Givers zone we niamafita nkwa niamafita asen niamafita opese nite niamafita opese ni efe no e pa cho enu na here Givers zone o de fakakra so wonsuo no fa niamafita no fe numu na afa de ha ho se okoposa ne dedende kuchukuchukuchu ya dabe gentle sa na bomodin na se de me hwe asenke da ho ikura che se we no
WC mu asene kra wotimi hwie gu mansa na ade we na twitwimu okay and after the yen sinks ahodo nyina no so no unya kakra de femu a ebema ani ate ema eye ne whiteness na no ewo mu no aye den etumi aba na bibia na etumi akonkan edoso ye will give us glass cleaner ewo ho no ye will give us antiseptics and after the ne aka ne nya no edoso pa na mo na miensen ene yedi ho nkomo obebi sa se yen clean care product obenya bi wahe me pa cho oko mekon bi e wo man yimu a obenya bi China mo bi e wo man yimu obenya bi be bia ye ton ade bia no give us clean care product ahudregu ha give us WC cleaner give us multi-purpose cleaner and after give us Rozone no ade obetumi eden enye bi wo ho na bibia na tumi akonkan na obi penchiremu bi obi panido so poetu obi epe asembi se bi ambacho onfre give us clean care product ewa homatrofo eso 0543 222 470 0543 222 470 where they may call lemon send ya give us yebetumi ya as part of your social responsibilities you know give us consult and after the Nicotech and SOS US America and Canada ya kan tuma de abo ano say odisuani bia wedi finche aduonu baako ekopem aduanan na okita HND ana say bachelor's degree na person okutua wadisua so ewo America UK Canada ani nkuro hu da aka no me pacho akwanya abeda ho enti no ne nyansa o de frɛ Andrea ewo ahomatrofa me de betu dwa so na sene amabobo di wedi finche aduonu baako edikosi aduanan na wo HND ana se bachelor's degree a frɛ Andrea na ni hu nkomo na ne aka no nti na mese no 0596 009363 0596 009363 Matebeda say odifo no wo forgive us akache en wo de ne mapapa clean care product a wo mo akofa badwaso no yedi ni nyina ho enkomo nti ubura ba bi etonton sa anye ma bi abenya bi numbers so and another screen no eso na busu na ye ho mrata no ye ba apomode ho nkomo ye bedi na kaise fufuo party no so de eba so ye ba sisia